Letsatsi le letsatsi go na le kago e diragalang mo nageng, mme dikhemikhale tse di dirisiwang go dira samente di bogale mme bontsi bo kotsi mo tikologong. Ngwaga le ngwaga lefatshe go ralala go tlhagisiwa ditone di le dibilione di le 4.5 tsa samente. When we produce normal concrete or conventional cement, which is called the Portland cement, there are some chemical reactions which produce significant amount of carbon dioxide, and it raises carbon emissions. And we know that carbon emissions causes global warming, which is one of the biggest challenges that human ever met. So we need to decrease and limit these impacts on the environment. There are some similar products based on geopolymer technology in some places, some other countries. But there are some problems with these products. They use aggressive chemicals, very sophisticated and very complex mixtures, which in the market the users, the customers do not like it. Therefore, we are focusing on user-friendly green concrete. Diphuruphutso tsa go tlhagisa samente e siametseng tikologo di setse di gatetse kwa pele. Ga jaana baitsanape ba tshwaragane le tiro ya go bona mokgwa wa go tlhagisa samente ewa ka tlhwatlhwa e kwa tlase gore bareki ba kgone go e reka. Ke Palesa Meti, SABC News, Bloemfontein.